Alright guys, balik lagi kita. Mana nih Rol? Surabaya. Surabaya lagi guys. Menumpuk. Yo. Kerja berat, kerja keras. Aduh. Orang udah balik baru kerja. Oi. Rapi. Cewek Jawa Timur guys. Hops. Ada suhu. Guys, Oke guys, sama Sahrul, Bambang dan Ayub Sukamara. Bertumpuk nih guys. Gas gresik ya Rul? iya. Sama Pak Bos Manajer. Cilicin. Uang rupiah ini semua nih. Cair terus. Aduh, lembur. Lembur bagaikan kuda emas. Suasana di gudang guys. Happy birthday to my wife, Sarul Gunawan. Makan malam dong, Rul. Sama Bedi nih, makan malam dong ya. Happy birthday. Istrinya Pak Sarul. Ngawal staffing gajian. Mana Lengkap. gajian? Rapi ya kan? Wis yang ulang tahun nih malam nih ya. Ada kata-kata nggak buat istri nih Rul? Ma, tunggu di rumah ya. I'm coming from office. Rapi lah Rul ya. Ngawal staffing gajian. Ya Bang. Masih banyak barangnya guys. Kasih. Tanggal
Ya. Videoin ano? Udah. Satu jerigen 20 kilo ya? 25 kilo guys. Satu jerigen tuh 25 kilo.